Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yeci yang cantik jelite. Teman-teman, minggu pagi kali ini ayo jalan-jalan ke CFD Cijantung teman-teman. Rame bener dah. Ada si abang ondel-ondel lagi joget pula. Teman-teman, yuk kita lihat aja videonya. Yang belum subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga videonya di like ya. Teman-teman, minggu pagi kali ini Jamil sama Bang bareng jalan-jalan ke CFD ya Bang ya. CFD daerah Cijantung ya, Cijantung. Kita di mari pengen nyari ondel-ondel teman-teman. Di mari rame bener noh. Kira-kira ada kagak ya Bang ya ondel-ondel ya? Iya, Jamilnya biasanya udah lama kagak kemari. Iya, udah lama kagak kemari nih. Biasanya ada di tengah-tengah taman sono noh Bang. Tapi sih belum ngeliat nih kita. Yaudah teman-teman, kita muter dulu dah. Kita cari. Teman-teman, ternyata ondel-ondelnya ngumpet di balik galon. Ya, ini dia siapa ini? Wah, oh dia mau masuk ke dalam sana ya? Oh, mau masuk taman nih, ondel-ondel baru datang teman-teman. Dia kayaknya mau joget di tengah taman loh. Dan kita susulin dah ya. Kita susulin dah nyobang. Teman-teman, ini Bang Khalidnya kegirangan loh. Joget duluan ya. Bang Khalid, mana ondel-ondelnya? Dia jatuh kok. Ondel-ondelnya mana ya? Ayo kita ke sananya. Nah teman-teman, ondel-ondelnya di sana lah. Ayo Bang, mau joget bareng ondel-ondel Bang. Ayo deh. Nah, si Bang Khalidnya joget duluan lah teman-teman. Ya, kocak bener ya. Ya, kocak bener ya. Ayo Bang. Nah, teman-teman nih ondel-ondelnya nih teman-teman nih. Ayo joget nih. Aduh, dikerebutin bocah teman-teman. Lagi diem aja teman-teman. Kasih duit. Lah dia kagak mau dikasih duit teman-teman. Lah enak aja kagak pengen duit. Sini aja mau. Lah mana. Hehehe, lumayan ini kan bantaran ngopi. Hehe, sama beli gorengan goceng lumayan pas banget nih. Cukup. Hehehe. Makasih Jamile, Bang Baron. Hehe. Ya udah dah, ayo nerusin joget. Ya, ayo dah. Ikutan joget ya. Hehehe.
Kayaknya si Abang pengen muter dulu deh. Iya. Ya, kita ke tempat lain aja deh. Iya, emang dia udah keluar teman-teman. Iya. Teman-teman di sana ada tentara teman-teman. Dia kagak gerak-gerak, keren bener ya bang. Iya. Tuh.